Eurovelo 6 i Eurovelo 13 dve su međunarodne biciklističke rute koje prolaze kroz region istočne Srbije i severozapadne Bugarske. Eurovelo 6 duga je 4400 km i spaja francuski grad Nant i rumunsku luku Konstanca, dok je Eurovelo 13 dugačak 10.400 km, nosi naziv Gvozdena zavesa, prolazi od Barencovog mora i stiže do Crnog mora u Bugarskoj. Dva najpoznatija evropska biciklistička koridora prolaze u pograničnom regionu dve susedne zemlje kroz predele bogate jedinstvenim prirodnim nasleđem, prepoznatljivom vinskom kulturom, dobrim proizvođačima vina, kuhinjom i tradicijom. Promovisanje biciklističkog i vinskog turizma u ovom prekograničnom regionu može razviti turizam i doneti korist svima, pa je zato važno uključiti biciklizam i vino i u druge turističke proizvode. Region je spreman za svoje goste. Na svim pravcima postoji putna signalizacija kako za biciklistički, tako i za vinski put, uz turističku signalizaciju na ulazu u region i u svim gradovima. Ponuda je prezentovana i na internetu i društvenim mrežama, što zaokružuje promociju regiona. Tu je i regionalni brend istočne Srbije Balkanika Superior, čija oznaka garantuje dodatni kvalitet proizvoda i usluga. Može se reći da su biciklistički i vinski turizam u usponu. Dvema rutama kroz Srbiju godišnje vozi oko 30.000 biciklista, a taj broj mogao bi da bude značajno veći. Negotin je jedna od stanica na putu Eurovelo 6 i Eurovelo 13. Za istraživanje ove po mnogo čemu jedinstvene destinacije dovoljan vam je bicikl. Njega sasvim povoljno možete iznajmiti u samom gradu. Negotin je jedan od darova Dunava, a u toj moćnoj reci možete plivati ili pecati, voziti čamac, učestvovati u nekoj od atraktivnih regata. Biciklom možete u svaki kutak Negotinske opštine. Možda vas put odvede do manastira Vratna i Vratnjanskih kapija, čuda prirode Negotinske opštine, do stada košuta, jelena i muflona koje ćete sretati usput. Neće vam biti previše naporno da svratite u manastir Bukovo, sagrađen u dalekom 13. veku kao zadužbina kralja Milutina. Ovdašnji monasi od davnina prave vina neponovljivog mirisa i ukusa. Kvalitetna vina proizvode se i u brojnim malim vinarijama u Mihajlovačkom vinogorju na Dunavskoj terasi. Negotin je posebno dobar i kvalitetan za proizvodnju crnog grožđa. Mi imamo potencijal i proizvodimo duboko, kompleksna crvena vina od raznih sorti. Da li je to Cabernea, od Merloa, od Prokupca, od Pinot Noira, ko kako želi i šta preferira. Negotin je jedna od stanica na putu vina kroz Srbiju. Pravac ka Rogljevskim i Rajačkim pivnicama jedna je od zanimljivijih destinacija. On će vas dovesti do malih kamenih sela vina, gde se u kućama od mekanog peščara, ukopanim u tlo, proizvode i čuvaju vrhunska vina Negotinske krajine. Ovde, u neko od seoskih turističkih domaćinstava, dolaze gosti iz celog sveta, uživajući u nestvarnom okruženju i ukusnoj domaćoj hrani. Selavi. Selavi. Mokrančevi dani, dani meda i vina ili dan Dunava, samo su neke od manifestacija koje možete posetiti u Negotinu, varoši Hajduk Veljka, bogate istorije i kulturnog nasleđa. Ukoliko imate nameru da odmorite i prespavate, smeštaj možete pronaći u nekom od brojnih objekata
u gradu ili okolnim selima.